Nikolčo, sine Gruevski. Stani si, sine premijer, da kradeš narod siroma. Stani si, sine premijer, da pljačkaš Makedonija. Poslušaj Nikolčo, majka si, stana si, Grujo premijer. Izbra si odbor družina, pokrade narod siroma. Izbra si odbor družina, opljačka Makedonija. Zbogom Nikola, 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 nešto čudno ti se slučuva. Što je to za matko ti, zaše te podučuva. Nikola, Nikola, to znači deka kralj tebe, deka zemlja ni zapusti te. Nikola, Prodaj majko stanove avlije, pa izvadi sina sa robije. Prodaj nado merču dizelaša, pa izvadi sina robijaša. Prodaj majko placove avlije, pa izvadi sina sa robije. Prodaj majko tenka dizelaša, pa izvadi sina robijaša. Storil mi je zajko tenderi da pravi, tatko Vujko Čičko gazdi gi napravi, tetki vujni strini im napravi firmi, zajko komunjarko. Pa prefrli zajko teški milioni, bez nijedan denar strumica ja kupi, strumičani glupi, dobro to i gi dupi, zajko komunjarko. I pokani zajko, prane oktopodot, Radmila Puvlica i Frčkovski tvorot, Ljupčo Bugarinot, Tito komunistot, zajko komunjarko. Ednaš hokus pokus, kurtuli od globus, prane go izvadi, a zajko ušte kradi. Sakam kažam rečam, poglup lider nema od zajko komunjarko. Posaka živi, luge toj da jade, sada može zajko slobodno da krade, tenderi da cvetat, na nego da se lepat, zajko komunjarko. Aplicira zajko na vlast toj da dojde, zakon za kražbi vo parlament da projde, kičmi dani svitka so tikva da plitka, more zajko komunjarko. Što mislite, velujevije, kako sada samo egzistira, a? Od zajko komunjarko. Da ti kažam v lice, marš od tuka magarice. Ti si bedna grčka droca, narod tje ti dade kloca. Ej, Rado Šekerinska, mame tvoje predavnička. Ej, đubre, golemo si, gledaj kolku prokleta si. Ej, Rado Šekerakis, zlatna zora da ja slaviš.
Глубокие исторические корни, культурная и духовная близость связывают Россию с Республикой Македония. Внимательно следим за текущими событиями в вашей стране, видим трудности, с которыми сталкивается македонское руководство. Россия поддерживает усилия руководства страны по нормализации политической ситуации. Мы заинтересованы в том, чтобы Македония была стабильной и процветающей страной. Zaplakala je Makedonija, zaplakala. Zato i mi Putin Vladimir. Kade si Putin Vladimir, сега да дойдеш от EU, НАТО да ме куртулиш. Каде си Putin Vladimir, сега да дойдеш от Америка да ме куртулиш. Слушам те, народ поробен, македонски, внуци на Александар Македонски. Сега ќе свршам јас во Сирија и во Турција. Идам таму в Македонија. Сега ќе свршам јас во Сирија и во Турција. И одам таму в Македонија.